For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. MLA keseng BJP uba AL Hek uba longru Menteri Kesorkar Jela ulepen pau ba Syam le suboj AA RUM ban unang elam keseng TMC ban pendulat keseng NPP ban tahu Kesorkar ban Sensyar Biang ya ke Jela Meghalaya. Uba AL Hek ulang ba Syam le kenduk Satya unang elam ka TMC Dr. Mukul M Sangma ban yakran AA na kebenta ban pendulat keseng NPP ban tahu Kesorkar ha ke Jela. Uba AL Hek ulang bula kendit bani higilat patai kubor baule kendo iu Dr. Mukul ne ba Dr. Mukul unane kendo bani keran nega benta ban pendolat eka kenhun MDA bantau ke Sorkar. Uba AL Hek ulang pat bule keran kai ba Dr. Mukul ha kapor baye di Isya ha ke yang dorbar thawan ke Jela. Ban Dr. Mukul ula kentu yu ban rungno cha keseng TMC. Kad ba ula jubab da ka baterwa kelai Dr. Mukul ban wan rungno cha keseng BJP. Uni unang ilam ke BJP ula pensai bakam Syamla dan Satya ke jing ekran ban penklaim ke Sorkar ne ban ekran AA persya ya ke Sorkar MDA. Pi ngan ong ya pi ngan ngadon bait ba ke Sorkar ka ba ai ke instruction naga National Party. Ngadam la ban against my National Party juga. Kumno ngan ong kata. Jangan ada instruction na po Delhi bang ngadai bi menteri bat ka gadi NDA ke center MDA haga Meghalaya. Kau tu kajing kena memukul bawang madi mapi ba target ya kan ke NPP led government atau ke dek masyarakat. Yang target ke kamu dah abang ngadon lang bagi NPP government but mengal against very clear instruction. Kapo ke center bang ada menteri lang kapo ke jingelam jong ke MDA tu po jingelam jong honorable CM Sri Konrad Sangma. Mun nakalian jong pi bidang sumuhon baik ban ya trail lang bagi NPP akan yang trail baik lah belum non suhun idon bagi Sorkar ke babiang ni trail lang bagi dengan Sorkar MDA itu Uba AL Hek ulepan pawe ke jing sumuhon halor ka jing bahakam ha ke Sorkar MDA bad ulaong bawala ke Sorkar MDA kadang ya dang arbenai nraibon kikam ki babha kila jaha ke Jela. Ulang baka BJP da leleru kanam trek menetrelang bat keseng TMC dan ke Kongres. Bat ke BJP kamdan Satya ya kanugu daw ban om trek asyuk menetrelang bat keseng NPP. Nrai satang la daga TMC bat ke Kongres ki wan penesok no bat ke BJP kala ban ya no da kumwei pat. Dadu bangila form ya ke MDA 2 government. Ikrami kendo yo Dr. Mukul Sangma light no tong hagapor balong assembly. Ha assembly ru ngi kendoi u bu asin naisin tang hagapor bedisha hagapor kamra jo honorable speaker. Part of that Islam dan kenu-kenu kasi man yang kedua ni man keren dak benda man form Sorkar. Lada fi on dak benda man form Sorkar jawab kan kha ka MDA 2 kiwan hi ki UDP kiwan hi ki PDF kiwan hi ki the TMC ki kwa ingi bin form the government ko ngapi ga song be ga center ga jungi kan pagarai ga center ga ngaya bi ban ka national leadership kali badong mengenai kan hi bad Dr. Mukul banyak kan halor ba ngakwa nga kamdan kanu rum guta ga ji kan nomor ba mo de waiting belalong senior haga kam himasima lalu kata lo dia waiting senior mo support Meghalaya ka jungi nga ga buram ya ga yo henry ngina deru banlong roma abangi kren dia kanu kam di kanu kentir nga bangi kren kadang kajing penbaik parti ba u Dr. Mukul un join nya ka BJP Bangga dan jing we penbaik AM RUM join bagi BJP tang ha gepor bo ngi pi bai songkai ku ya disha apo assembly kataru ba why not you come and join our party why not you come and join the TMC kata he tang jing ikre if the whole Congress or the whole TMC merge are doors open but there's no such talk with any of this political party only except when we having tea they had told us and casual I mean or like having tea and all chatting
They said that why not you come to TMC? I said why not come to BJP? Simple. Menteri ke Sarkar Jela Bakmi Ekatanan Animal Husbandry and Veterinary uba ALHEC ulong bakladan kejungi opang kisniang ya ke African Swine Fever hakikat tongani ke Jaka. Henry late lakam ban omdan kejing sapriang jongani kejing pang. Uba ALHEC ulong bak Sarkar kampat sengudan kam ban kangi kipat ba ban bam do sniang namar kam syamladan satya kejing sapriang jongani kejing pang. Uliatho ba kejing kampang kisniang kelas sedang narilom garo ban nagaliang ketenat kala kangdam san kilometer saudong na kejaka badan kisniang gibai opang. Hadian kata lapha yaga rapid response team ban pentikna bakan amdan kejing sapriang jong kejing pang. Uniu Menteri Sarkar uliatho bahagin kisni keladon biang kejing kampang kisniang hakilai tili kejaka ki badan harilom kasi jantia. Ban nagaliang ketenat Sarkar kala kangdam no kilometer saudong ban open poi kinu-kinu kisniang na kini kejaka ban kam syamladan ru kejing sapriang jong kene kejing pang. Kerja ninggong syua hapo Garo Hills, gawai nak isnong na Garo Hills. Tinggal ong immediately ban seasonal itu ke area. Inam syah syua ikinu ki fresh livestock ban le support dan ikinu livestock bang tayro bikin mi syabah. Te hadin bangilale ya kata ban gilo ong ru within 5 km radius it has to be 6. Dale ya kata bangilafa immediately ya kini ki response team, rapid response team, jongga veterinary department, the rapid response team, to ensure bahawa kanumdan kanu ka spread, further spread hapo ka tu jaka lani sinu baja. Tinggal lap bangla proof bu baka datang itu jaka kadon tang itu iba jah itu por ban menta kelalong normal bian. Temenda pada kini isi kelajab yang hakilai teliki po kasih jantia jungi po peneruslah itu jaka kelajab tiga turu within 1 km ngilasi sebagai dan kanu ba di any ban la ban ra ege livestock nang te nang nunggu satu lanena nang te syabar kenang ba nginyu i ba hadu menta pada melajah hadu kini kisiru kemudian kanu ka casualties dan ke spread ke baja apa ke state Meghalaya. Aduk menda hik impat don hiru manong man khanglu iki pai ba ban bam. Namar ba kampat long ka widespread. Kadang long bed into isolation se. Kadang suja angur yang dong tak binum lai ban lai yang dong. Tenan be. Tapi ikasan jambar bakabab la simba kanang ba kinam pur syakiwe Tagi ngi fi lafa ya rapid response team. Mungkin le ege berkala fa ege doktor juga veterinary la fa lo dia baro mungkin ningkong shoban seasonal ege tu area komba 1 kilometer mungkin ru ki livestock ke badai nang tu jaka amla menra sino ru bat ke bawa parat baru kina amla menora hai tu jaka